Memoir Kwaba Eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV Anna Wushi. Say where your first time Bomodia subscribe. Me a notification is so. Keke all no send a video. Bia ye dibetumuno ebusia. Wonsom sabekan when ye bia Medasi bebre. Ebusia for Sampa Manhene na Sampa Jafra the second. Ni personal assistant Abu Mahama Ova wa expose Dormaahene&Sumaahene Xposed wa expose wa mopoto Ebusia for Dormaahene eba out ebe chire ensem bi Ebusia for ensem oba out ebe chire mu eye ensem a efa one Sampa Manhene na Sampa Jafra the second Ebusia wo chire mu a ono onfa ne support emma na Sampa Jafra the second say ono ne Sampa Manhene because omu case no eba menhia abusia Otumfuo etena so edi asem ni wieye no Dormaahene wo hwe anim say Sampa Manhene na Sampa Jafra the second na wo wini case no wo beba Blue Regional House of Chiefs no dia beda omu say case no Otumfuo aka amono ayeden ewini eti omu nye den omu gazette no Dormaahene say na Sampa Jafra wanye ne sa wa Blue Regional House of Chiefs kura eno na chese Abu Mahama Ova waba outa wo kire mu a wo se ensem mu a Dormaahene edi betu dwa no nukure bia enim nukure ba ko se enye den enim na de ntia Dormaahene o putia na Sampa Jafra the second eni se na o hwe anim se na Sampa Jafra the second okoso ai kire Otumfuo ewieye no na o hwe anim se wo de ne tuma beba be den ebeba be boni de ano na wo boycott Asanteman say Sampa man enka Asanteman hu biem na emomu no bron champion agenda no ana ode ne hu akoye den akoshem wo say Sampa Manhene woni mamamre eni mama ne enti wanye saa Oma Dormaahene ehun say Sampa akunya no eyeden ehye Otumfuo ase ehye Asanteman ase enti wontumi mfiri Asanteman mu enkohye baabia eho ana chese Dormaahene ekohye sa abodua echi a na opeso ye bibia eyeden egazette ne se ono ne Sampa Manhene ebusia Dormaahene&Sumaahene omabufuo no ni nyina eni ebusiafo mu de mumie mponwura video no na nsam no edoso Ebusiafo me mama fisha pa echiamo se ne Sampa Manhene na Sampa Jafra otoso mienu enam no new year message no so na okma obiati asese asundwie eni mpuntunyuma en woni na krankonwa ebe partner the government and all stakeholders no mudi abra Sampa traditional area no ena yenso yebeye edi aboa no na ansa na ntiase abeye adwuma no ese nipa timi hunu nokre na otimi hunu nokre no odi nokre chi ene asamo a mepese me no ka eye nioma mienu ena mepese me no ka safa ho na edi kan eye na Dormaahene nsem bi o kan ye ene na Sumaahene nsem bi o mu kan ye ena mepese me no e ka safa ho na Dormaahene ebeye video e kan se wono no supportu Sampa Manhene na Sampa Jafra na kopim se ye kan asem no wo menhia wieye no ena yamfa Blue region nti na wono no bom otwen ne ho efremu a wakodi bebi a wodi no se na Dormaahene kasa na sebi nokre bi enim na Dormaahene mfitiase na me kasa na Dormaahene supportu the outcome of the arbitration no na binipa bebre enjimindi se matie ni okaye nti amama hunu se ni na meka no na enokre na Dormaahene supportu Sampa Manhene na Sampa Jafra ye kan asem ni wieye no na Dormaahene fa phone frɛ Sampa Manhene na Sampa Jafra ka kire ne se ko na ko so ai kire wo manfo na fa wo nkrata bra na menko ne yenko gazette na Dormaahene ene kan enti emra na Sampa Manhene ko so ai kire ne manfo wo Sampa wieye na himfo enso so ai kire no na Dormaahene no wo susu se na nka na Sampa Manhene enze se wo ba Asanteman ebe swear the oath of allegiance etre the golden stool enti se wa ba Asanteman ba be swear the oath of the allegiance to the golden stool dia ennie onu na Dormaahene no watwene ho efri na Sampa Manhene enchen eno eni na Dormaahene problem nyina na owo niente America santie se na Dormaahene si se ye ka asem no nanka se ye di bre Blue region no mu validate and sana ababe ye binina
Adentina Emran Sampa Manhene traditional council no affiliate ni CD forms edi brewom say omumfamra national na yemfa ne din enka Ghana ahemfudi ho no adentina nana Dormaahene ba court na oba be fight against that no one can say Sampa nkunyasem na yeko kan wo Asanteman wieye no ne nyina so nti a wokotia ne se na nka se omude brewom no mu validate enti omunya wieye adentina one raise eni wo court ho na mbom ensem a wodi tu krata so ba ye ne se Sampa enye member of the Asanteman council. One of them release in can say Sampa be a member of Asanteman council na enye sa Sampa we na mbom Sampa fufuru bia ewo ebia ebewo Asante. So and that was the notion. And to a now obejina ho no ka kire mu say wono no esori tia Sampa Manhene na Nasamba Jafla because say ye ka asem ni wie no yanse amfa ma bunu amma bunofo anye ntumu a na enye nokure da na enye nokure na ne nokure nyina ne na ewo mu nyina ne se na ohwehwe se Sampa Manhene na Nasamba Jafla beka se masoya kire me manfo awie meyi me ho afiri Asanteman mu se die me di me ho ekobo me yonko brebo a woye Dormaahene na nka wone na aka bomu na o ma ye ne wonu na Dormaahene ewo na dwene mu sabi Sampa Manhene na Nasamba Jafla ontimi nka se onim nyansa esin ni nananom a omo be chichire Sampa kurudue omo ene edi ba Asanteman for more than 200 years aye wo ho enti mesremo de bia me kan emra na me ka se na Dormaahene supportu ye o supportu processes ni nyina gitu mu no na nepa bebre anyime ndi na no obekasa ye mu amhunu ye a mu amuti ye ti medamose eye na Dormaahene sai kan bibi se eye na ba e supportu no oboa papa no wa ye na dwen se he want to create confusion between people enti eye adibia wo ye de bia wo kasa me yonkopa enti ansa na obeye sase ne ebeye obetimi adadawo waji entro edinti no or lazy the premise of ne talking na watwe abamu ma wanhunu se ne yonko se ne ebeye o twa ntro a sebi wunhunu se ntro na wo twa mesremo mo amofre amo kaso o se nanaba e support no na enye nokre problem en wo person wo create edit to akoda ene ne papa ntemu enti enye nokre da na Dormaahene na nkasa na kuma mu in his sober reflection onimpa say amamre amanie eni Ghana mra eni the Chieftaincy Act no eni nafa eno ntina oye ne wo ye no so because se wo see asemu a every when the work Ghana ha a wo betimi aka say Sampa is not a member of the Asanteman council asemu a samoduafo ni samodua ni maami Mansa Rose a dudu na anim no fati omutam ye di ba Asanteman eno na de bia me bisa se Dormaahene produce document ba ko a ekire se petition na Farouk Ahmed ni maami Mansa Rose eni Adama Watara edi bre Asanteman sa Asanteman transfer no produce document ba ko a ekire se sa particular petition no was pending before in the Judicial Committee of the Bono Regional House of Chiefs ebini hosa asemu na ewo Bono Regional House of Chiefs eye asemu na ewo between anyone ma a eye Adama Watara be gina muma ne maami edno nso ye kan ye emantiase ye adwuma ye kan ye ema ye nyina ye gitumu ema Adama Watara gitumu esre ye rantam kesi kan ntam kesi ema opanyine Abu Mahama nso sre ye rantam kesi kan ntam kesi se omumie no be kan bomu no ma Judicial wo sefata ema na ba bedi Sampa akobia ampa ye beduru Sampa omumie no hyase ye meetings ekoye wo mu meetings akopim se nananom ye ka kire nananom se wo nko menhia no mo nko da Asanteman ase so maka asem na wi wo ko ye wo hunu se Mansa Rose edi petition fufuro edi aba enti sa petition na Mansa Rose eni neba Farouk nom omude ba ya ye raka ya emu video nyina da ho embra na ye ka asem no kura no wotie mamulenge Daniel Okra interview bi a ye interview no oka se bibia ekosuwie ye rana butre ne na sundue odi na butre ne na sundue nyina ye the processes were validated by the petitioners Emma Abraham
see mo say UK ono nso eka say Ghana ha se opa mamre fie na pa Asanteman ho awafon eno nti na omo tam omo petitioner omo di ba ho. You a petitioner who has petitioned a body who has the powers to hear your petition. The processes are going, you have validated the processes. Emma one person what presses the processes. Now award be a free more back. Now you've not taken any necessary action to set that award aside. Now ubenya lawyer we judge to say nana Dormaahene no be show mechi to hide behind that. Na oye nyoma bia na eyade a esese oman ni nyina no e worry about it. Temesremo ne nana Dormaahene kan nyina no nokra bi anim. Sampa a member of the Asanteman Council, and Sampa is the right forum. Sampa right forum a yebeka Sampa nsem the Asanteman Council because ye a member of it. And nuntina Farouk ni mami Mansa rules edi petition ni ba ya one fan koma nana Dormaahene, one fan koma Sumaahene, one fan koma Drobohene, one fan koma obia odi ba Asanteman. Mesramo enti saneti ye nana Dormaahene enye nokre nyoma wo kan nyina eyentro ensha emfitiase na meka say no wo supportu bibia no na nipa bebre enye ndi one girl be free kurubia ifan wa manafo odidi matem enra menene kasa me bisa ne say watie nana Dormaahene video no o se aya matie na nam say ntie say the way hunu say me ntwantro en wo sere ye enti mesremo nana Dormaahene problem nyina ne say nanka say ne yonko a one ne nam no say ne ye wono na oka Asanteman ho a wotwe ne ho no sanso na no wo pese ye twe ye ho na ye de ye nye sada ne senti ena wasori akɔhye obi achi a office wono mbom de o metimi use wono so that they will go for that. Emra ye kan asem wie ya eye samodua foi course Sumaahene ho ana Sumaahene frɛ nana Dormaahene kan say obe block nana Sumaahene krampo because ha no ba the train na ye kan asem ne wie ya nana Sampa Manhene koso wie ya nanka office onko biom on ma Asanteman nanka wode ne nkrata abre no wa be gazette na ohunu say Sampa Manhene enti dana na ye wo Asanteman a Sampa Manhene nana Samba Jafla eni na tran konwanyira wa Asanteman a ye be swai the oath of allegiance to the golden stool no sa dana eno mu kika krata si ani say enko mu be gazette Farouk enti se nana Dormaahene ka say ye kan asem ni wie ye no ese se ye de bre no no validate na ya mfa mre no na enu nti no onni achi a validation ben wo ye ya enu nti wo dis Farouk achi on say enti to asom ensisisu enti nana Dormaahene problem nyina ne se yenyi ye hu mfiri Asanteman mu na ye nka Asanteman hu na nana Dormaahene oboa ye members of the Asanteman Council ansa na nana Dormaahene ye be pam no ede na firi suntreso na wa betena se ewo bomba ene abisim ne ye keka ho a wodwane ya ansa na wanfiefo ma o ma asase ama o matena no na we were members of the Asanteman Council enunti na emra Asante kun ya ogu de bunumanso entra na no na meka abrante bi betwere me page ase and I say look, the formation of the Asante Kingdom no embra omo konka omo mbetimi akasa omo ye bunofo pure bunofo teach my for na me free Sampa na ma betna ye friend is saying in crime ma migrator betran crime eno nkyere se me ye gani enti nana Dormaahene mu fira kwamo na mo biba ya na mo betna ho enti mo betna ho no ena mo sesa eye abunofo ana enti emra ye Asanteman konka abunomanso egu sa kingdom no ena wodi omo be share na se enti emra eye German nso sorry ye German na aket awramu akobuntu Cote d'Ivoire ho nyina eno nso sorry ye no ana adinkra na woso in 1818 Asante nso konka ho biom egu ho nyina sammere no na Sampa hene ano wote akonwa so eye nana sanaja meme nana ye nana ena na eti akonwa no so sammere no nana sanaja ene Sampa warriors ekon wa Asanteman afa against the adinkra war na ye friend adinkra war no German war no against that
ene ye konkoka ho nyina a doma mu nyina mo be hye eyiase Asanteman ase enti mesre say Nana Dormaahene that's who was a notion they say Sampa is not a member of the Asanteman Council. The science in a warrior in your manner and Manenko hide behind so-called Judicial Committee need to validate. Judicial Committee need to validate. So one validate here. There unyina swani dien would koti obiechi obia arbitration abasa wenye this year na woko senechi or no Judicial Committee ben validating. Mesre eyentro eyentro ebia na pese wadamfo ne beka mo ho na mo ultimate revival bono champion eno de ne ade ye ne dia on na determine where he will take it to. Sampa konwa Asanteman dia enti se wo hia Sampa mo a you channel it through the Nera. Asanteman Ra, His Royal Majesty. Me here will nipa we no waboa me na me na organization we. When that processes are free, na ye feel say it follow and conform to your tradition and beliefs are ye nananom di jaye. We can consider it, but you can't hide behind certain things and trying to foment trouble in the town who need a so control. And this sanity and for Nana Dormaahene in his sober reflection enim no kre. Ni etoso biom osai kan asem bi say Nana ba a ye lawyer e support no oboa completely. Oboa, he just want to use that one to create confusion between Akwarane and Papa and now send ye be ya Nana Dormaahene doesn't care about what he will destroy to be able to carry his agenda. Nana Dormaahene onfa ho Enyoma obesei etimia maninsa etimia kan agenda bi a opeso play. He doesn't even care. On campus he can sacrifice one one ba ana one ne yire e de anya ne opese wonya eno ntina sei okotwe Nana ba ababewura mo ntimesra mo mo a mo frefra mo kan nyina ye ntro. Nana Dormaahene has nothing to stand on. Say ofi say yamfa asem no as I say, Nkayedi bre womu no mu validate yamfa ma or court no. Tamwa Nana din nkrata call ya or manfan ko traditional council ni call ya say yanko gazette na na o mankwa ye call mandemos no enka court one obeka say ye kan asem no Asanteman wie no na nka say ye di bremi na ye validate o manfa ma into o mun wie ye enka court no di ne ruling beba but one fine no anko court one fine no wie ma ni odi court ni say was see Sampa Manhene Nana Samba Jafla watosumbi no. Say yes, ye Asanteman a yenka Asanteman ho. That was part of the release now odi ba ho. Entemesramu. Monyano emra no free akwamu a woni nam through central so a ye pam ne free ho. Oba aboma ye pam ne free ho. Oba abisim and odi kora 154 man asasi. Now we were members of the Asanteman Council and will forever remain members of the Asanteman Council. Tinana Dormaahene mesraw. Politics any ahenye two different things. And to be your politics na waye. And my wife dream enko dada will be enkase wo ye nyoma bi. Mesrawa. Ni atosum ye no. Obi so emma meti ase say obi sendi message video bi mami Sumaahene e kan say wono ba National House of Chess benanti ye ye kwan peneda as menhia ne eno antem obi ntimi nya na hwe obi antimi anya na hwe Nana Dormaahene mo strategy ene mo plan na amaye nyina ne say nkoye meeting e plan e say you want the National House of Chiefs yen relocate and free Kumasi na mo bono for mobile munye save. That was my agenda. And no mantimi anya any evidential yibi back no and nontina sebi penyine te se wo obetimi aba uka ensemu a wokan because uka no obi buafu na oba Kumasi na obi de nsa be kan na wa be ka se wenhunu ne me kan ye no senka Ghana omanya ye security hu hiayen nan no kure ade a edimu pa security hu ya enka sa statement na uka ya pa enka police for be pick you up national security for be pick you up because you are trying to foment trouble. We a council of elder member
and nontina nano menim penyefo bi ehia ye me kachira wom say e kwan a ye fa so elected the council of elders no as I say yetimi sisa. Because if is the whole Bunu region on ye to aba na ye obi a obeye council of member obe represent the Bunu region na menya sure say wo nana Sumaahene and ka beto so 28 kurampo. But enam kwan a ye fa so a ye elected no enu na ama akonwa waba beto because unsam a woka woni ye ene nneoma bi a wo ye no ense council of elder ene ohene da. Temesremo eye propaganda bi no mo ye so was in Adam for the chieftaincy minister enti omonso no entimi nka nokre enkyere won. They are looking on, forgetting say whatever they are doing now no ehu ensunsuanso no ba ebetimi affect obi a. That is what politicians forget too. And now betimi akọ hide behind somebody enam say ebeboa wonti no na oye nneoma bi obeye nneoma bi enhunsunsuanso ne badachi bi no ahwe yi a na wo ba bi ana wo nana bi na wakwakohia. Ntebesre chieftaincy minister call Nana Dormaahene and Nana Sumaahene to order. They are your friends. Kachira won send your mo ye no munye national security ni Sumaahene kan ye no manya eho asem bi anye manto eho anamo bi a eho aba bi be badakoro bi a ebe affect the repercussion na ebeba no enya de kutua. Ntimesra mo, let the law work. The BIA said the law is the law, but it seems to be that politicians are able to not to determine whom the law should go after. Ebo noa eno makochi no adentia because in sembia okeka ye no mususu say it's against the law. Asemo Dormaahene ka court to kan asemo amindisu we yesi amindisu na Sumaahene so suano. Sumaahene one also started eka. Then you leave these people to be saying these words without cautioning them. That's Remo. Sampa nkonya sem ya kenwie. Ya ye bibia ewie. Na regional minister na ye omo lawyer. Sika woji free omo ho ene ne ekeka ho Sumaahene sika woji free omo edoso. Ne senti no omo ti da saa na ebe ye bibi. Nti ese omo ye bibi no omo timi apisi omo kakra. Eno nti na nyoma omo ye no. Na mmom omo da omo keteso. Na omo de omo ti esto sunye so pilo so a omo nim wo makoma mo se no kure no ene firi Asanteman ebaaye no. Enti mesre obi biara se ne Sampa Manhene na Sampa Jafla kan ye no emamu ma obi ntena bebi enhye mochi enye nioma basabasa ense ye kuru no. Oni obi biara be ye adwuma se ye hwe nioma na bibi wo ho a ye betimi ama Farouk aye edi abo Sampa ye betimi ama na ye ni atamfo obi ewo Sampa ye nyina se ne ye nananom enemu nananom tena se ebeduru sai sa ne ye bekoso atena se. Sampa Manhene na Sampa Jafla obehwe was a very intelligent person. Near regional minister ye ne nyina no obetimi akɔhye bi no machi emoma beye basabasa wo Sampa. Ne senti no yenso no ye bibia ese yetimi hweyie. Sebi me na ajarfo dwo ne ka kire me. Or say when you are walking in the stony area and people are looking for your footprint, when you get to a sandy area, you need to be very careful. Or say when namabutan so na bi no mo hwe wanamu a so obedru sebi netiemu anatechemu a eso we very careful. Enti baby a yedru yi ye ma obi nkohye obi achi emmeye Sampa basabasa. Ye dru cashew season no mu ese yetime bo enuama ho ban na adwadefo a omudi omusika ahyemu na omudi adwuma ewo ho na create adwuma maye no ye mo investment ensay. Tini ye Sampa Manhene na Sampa Jafla beye oni na trankonwa beye ama sundwie mapa ewo Sampa no betena ho na betena ho empuntu nyuma bia ese etimi ba na etimi ba. President Mahama o promise ye market oba beye one of the best e dia mayen ye meko emesei emma ye relocating fankosoma ye beye abutre asundwie emma president no anya confident in the area na o the market no aba besewo eno nti na Sumaahene kwhye wo machi monkoshi market no eno monkoshi ye shishi market na ye beka so ye ne modern one na o meshi eni ye sesade a ye mfamra soma ye ndi o machi
enti mesre mabuna mo wo Sampa moma yenkai hunu se mudachi eni ende muka Sampa muka Sampa nde ho muka Sampa dachi ho mommo obi nkwhye machi emma empromise mu se wode mo bekọ aburuchiri wode mo beyesi munye tutrasem sebi omo kasa no omo nkrofo dodo se na wa aburuchiri kemesre mo asundwe biara nana Sampa Manhene one ne mpanyinefo enya ade a ebese Sampa asundwe yebekọ soa ni aba Sampa asundwe ho ban te se nana Dormaahene ka se ono no efri Sampa Manhene echi because yamfa asem no amba back to the Bunu Regional House of Chiefs before the Judicial Committee awboa asem biara ni ho ananka ese edi ba ho asem na bebi a ye tishe ya Asanteman enu na the right forum ene ye di kan asem sebi se me ye boni bi na ye de me ko circuit court na ye wie hu no se nye circuit court ene ye di me ko na ye se omudi me ko high court no omu yi asem no e di ko high court me ye kan wie a are you saying say as I say high court be country circuit court say asem na nan wu ne jurisdiction over it na ye di aba me ho a makan wie no makan wie dey be that the higher court doesn't report to the lower court intimesre nana Dormaahene owo ni adia ni tremopo binti awo yesa anwoma no basene ye opene ma Vanessa no mu asem ene omo keka ho na asem no saa nso na eso wotimi dwene Sampa nkwada ho na nneoma na awo ye no onyai